Halo, saya Denny Chandra. Sekarang saya berada di Mabes. Mabes itu markas besar Bang Dai Channel. Budaya Betawi itu bukan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang Indonesia saja atau orang Betawinya sendiri, tetapi bisa dinikmati oleh dunia. Mantap. Tetapi terlebih dahulu orang Betawinya harus mencintai budaya Betawi itu sendiri. Gitu dong. Nah, Bang Dai Channel ini banyak informasinya, bukan hanya masalah religi. Itu semuanya informasi tentang apapun juga bisa dinikmati di Bang Dai Channel. Jadi silakan subscribe, like, and share. Ingat, Bang Dai Channel. Anda mau pintar, wawasannya luas? Jangan lupa Bang Dai Channel. Oke. Teman-teman sekalian, kalau ente pengen dengar sekaligus tambah wawasan ilmu, sekaligus tahu budaya Betawi yang paling pas, nih gue udah buka nih, buka kopi nih samping gue pengen tunjukin sama lo serius nih. Bang Dai Channel, lo mesti subscribe. Yang pasti aja, Bang Dai Channel. Hai guys, unang begitu, jangan lupa Bang Dai Channel, ya. Ingat, tonton terus, jangan lupa diginiin. Diginiin sama diginiin, ya. Ngomongnya susah, jadi undang nunjuk aja. Oke, tonton terus. Saya Ming Bagito. Jangan lupa Bang Dai Channel. Subscribe, like, and share. Guys. Bang Dai, ya. Gue zumbain lu kayak Raya. Jangan lupa di subscribe Bang Dai Channel. Channel YouTube Bang Dai. Awi punya gaya. Dai Channel. Bang Dai Channel. Bang DAI Channel. Nah ya, jangan lupa. Ya, Dai Channel, di subscribe. Bang Dai Channel, jangan lupa di subscribe YouTube Bang Dai Channel. Oke, jangan lupa Bang Dai Channel. Oke. Ya, subscribe sekarang juga. Oke? Oke, Bang Dai Channel. Bang Dai Channel. Channelnya Bang Dai, jangan lupa ya. Subscribe YouTube-nya Bang Dai Channel. Kita like terus subscribe YouTube Bang Dai Channel. Pokoknya mau informasi apapun di channel Bang Dai itu tersedia. Yang Anda butuhkan adalah informasi impor. Kalau sudah banyak baru ekspor. Di subscribe, like, dan komen, share ya. Teman, bicara tentang YouTube, udah banyak banget bejibun kata orang Betawi. Tapi ada yang beda, kudu nonton Bang Dai Channel. Bang Dai Channel, ini beda, spektakuler. Jangan lupa Bang Dai Channel. Like, subscribe, kemudian sare. Jangan lupa nonton Bang Dai Channel. Jangan lupa Bang Dai Channel ya, di YouTube itu adanya, di subscribe, like, comment, share lah pokoknya. Nih buat teman-teman jangan lupa di subscribe Bang Dai Channel. Bang Dai Channel. Saya Zaim, Bang Dai Channel. Keren banget, Bang Dai Channel. Yo, ladies and gentlemen, rahimakumullah. Pokoknya semua siapapun, para jomblo-jomblo fisabilillah, budak-budak cintai selalu mengalah. Ini dia Bang Dai yang penuh berkah. Langsung aja deh subscribe YouTube-nya Bang Dai di Bang Dai Channel. Ada binatang namanya keledai. Keledainya bulunya warnanya merah. Salam hormat buat Bang Dai. Semoga sehat walafiat tambah barokah. Wadidaw. Ngopi ngapa ngopi? Jangan pelangap-pelongo bae. Jangan lupa YouTube Bang Dai Lami, dikenalnya channel Bang Dai. Jangan lupa YouTube Bang Dai Lami, dikenalnya channel Bang Dai. Channel Bang Dai, jendela informasi kita semua. Jangan lupa Bang